Sila Sula. Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi uNkulunkulu ufunani kithi. Amahubo 107 from verse 10 kuya 12. Babehlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa. Beboshiwe osizini nasensimbini. Ngokuba babephambene namazwi kaNkulunkulu. Babesidelele iseluleko sophezulu konke. Wathobisa izinhliziyo zabo ngokuhlupheka bawa kungekho osizayo amen. Kuhle ukuthandwa uNkulunkulu kepha futhi kuyingozi ngoba uNkulunkulu ukuthandela ukuba umsebenzele. Uma ungasawenza umsebenzi wakhe uyakubulala aze abulale nomphefumulo wakho. Cishe kwakunguJanuary 2005 ngihlala uLundi. Ngabona kufika ingane izongicela kuba ngifike komunye umuzi wamaNazaretha. Ngase ngiyake. Uma ngifika kulomuzi kwase kukhuluma kumakoti wakulomuzi umuntu ongumoya. Uthile umuntu mvangeli wenkosi mina ngingusibanibane owayengumshumayeli kababamkhulu. Esho umprofeti ngingukhokho walomntwana engikhuluma kuye. Kulomntwana kuhleli osibanibani nosibanibani. Kodwa ngithe ake bebuyele eceleni ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Ngalalela ke. Uthi-ke lo muntu njengoba ngilapha nje ngisuka emhlanganweni enhlangakazi. Ngikhathazekile ngawe. Manje kunabantu abafuna ukukubulala. Kulaba bantu kunomzukulu wami. Kodwa wena akukho umuntu ongakubulala kalula. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Wena uyathandwa ezulwini. Kodwa nginovalo lokuthi uma kungase kwenzeke iphutha ufe ngesandla somzukulu wami ngizokhishwa ezulwini. Ngoba wena uNkulunkulu uyakuthanda amen. Kukho konke ukukhuluma okwakhulunywa yilo muntu ongumoya ngabamba igama elilodwa elithi wena uyathandwa ezulwini. uNkulunkulu uyakuthanda. Akakho umuntu ongakuthanda ukuthandwa ikakhulukazi ukuthandwa uNkulunkulu. Ngo-2007 kwaba nokukhuluma okucishe kufane nakwalomuntu ongumoya owayekhulume ngo-2005. Kwakufike umuntu esasicabanga ukuthi ngumuntu kanti naye ngumuntu ongumoya ingilosi. Uthi-ke lo muntu ngithunywe kuwe nguShembe ubaba Ilanga. Ubaba Ilanga ukhathazekile ngawe. Uthi angizokubheka ngoba kunabantu abafuna ukukubulala. Kwangidida lokhu ukuthunywa kwengilosi ukuzongibheka ngoba abaningi abantu abanezitha kodwa akuthunywa ngilosi ukuzobabheka. Kodwa namhla sengicishe ngiqonde ukuthi lolu thando luchazane. Ingilosi isithunywa sasezulwini. Uma isemhlabeni isuke ithunywe nguNkulunkulu ukuletha umyalezo othile. Kodwa ngokwemvelo yayo ayikwazi ukuxhumana noma ingubani ngaphandle kwalowo isuke ithunywe kuye. Ukuba siyaqonda indaba kaNkulunkulu ngabe sonke sinephupho kumbe ivision eyodwa engokuphokophela kungena embusweni wezulu. Kumele ngabe onke amasu noma ama strategies ethu athi umuntu kumele enzeni ukuze enqobe ithuna angene ezulwini. Ingilosi ivela ezulwini kodwa ithunywe emhlabeni ukuzoqondisa indlela eyiyo yokukhonza uNkulunkulu. Kungakhathalekile ukuthi ungumKristu noma ungumNazaretha.
abanye ke bayakuphika lokho amanye amaKristu athi indaba yakwaShembe le ayihlangene nathi thina sinoJesu kanti amanye amaNazaretha athi amanga la akukho ngilosi la ukuthi nje umpanza isihlakaniphi uma bekuyingilosi ngabe yeza kuShembe angidingeke ukuzihlupha ngayo yonke lempikiswana ngobukhona nongabibikho kwengilosi ngoba ngunembeza omela iqiniso nokho abanezulu labo bosindiswa yilo ingilosi ayizile ukusifundisa ukuthi sikhonze uJesu noma sikhonze uShembe kodwa izofakaza ukuthi uJesu noShembe babevela ezulwini bethunywe uNkulunkulu uzovuselela ivangeli lokukhonza uNkulunkulu oyedwa onguJehova izinkolo namabandla kumele siqonde ukuthi uNkulunkulu munye umbuso wezulu munye nomandela ukungena ezulwini munye ileyo mfundiso onkolo yasezulwini ingilosi eyilethe kumaKristu nakumaNazaretha lapha emhlabeni nezinkolelo eziningi ezakhiwa amabandla ethu kodwa lezi zinkolo azinamfundiso engenisa umuntu ezulwini zonke izimfundiso esinazo ziyaligwema iqiniso lombuso wezulu ezinye zithi asaphili ngaphansi komthetho ezinye zithi asinamathele emasikweni ethu ezinye zithi iBhayibheli incwadi yabelungu ezosikhohlisa kodwa iBhayibheli incwadi yasezulwini incwadi kaNkulunkulu angisho ukuthi iBhayibheli alinawo amaphutha ngoba lahlanganiswa lahlelwa ngabantu kodwa akukho ukukholwa okungangenisa ezulwini okungakhelwe ezimfundisweni zeBhayibheli ikakhulukazi izincwadi zabaprofeti uma ngithi uNkulunkulu uyangithanda ngisho ngoba ungibonise izinto ezingabonwa ngabantu basemhlabeni ungihlalisene ingilosi yangifundisa ngesono nangombuso wezulu ingilosi uma ihleli nawe ithatha isimo somuntu kodwa zibe khona izimpawu zokuthi akusiye umuntu wakulomhlaba lo muntu akana nina akana yise akana kuqala nokuphela kwezinsuku noma lo muntu ebukeka emncane kunami kodwa mdala kunoAdam noEva ngithike ukuphika iBhayibheli kunguphika uNkulunkulu ngoba wonke umyalezo kaNkulunkulu useBhayibhelini ingilosi ifika kithi ingaphethe encwadi kodwa yonke imibhalo yeBhayibheli nezihlabelelo zamaNazaretha iveza esandleni sayo uma iBhayibheli kungasiyo incwadi kaNkulunkulu kungani imibhalo yalo ivele esandleni sengilosi ingilosi sifundiselani ngemibhalo engaveli kuNkulunkulu ngelinye ilanga ingilosi ithi izulu linye nomandela ukungena ezulwini munye yikho uShembe wakubhala phansi ukuthi isisekelo sokukholwa ngumthetho kaNkulunkulu owawuloba ngenceke yakhe uMose bonke abaprofeti abathunywe nguNkulunkulu bafike bafundise ngezimfundiso zikaMose siyaqhubeka lesi simanga somuntu sithi amabandla amaningi azakhela izinkolo zawo egameni lenkolo kaJehova kodwa lezi zinkolo ezingamngenisi umuntu ezulwini ngoba zinezimfundiso zokukholwa ezingafundiswanga nguNkulunkulu ezulwini awungeni ngokwenqubo yebandla lakho kodwa ungena ngokugcina umthetho kaNkulunkulu ngoba izulu akulona elamabandla ethu kodwa ngelikaNkulunkulu umbandela ungena ezulwini usekutheni ubuyilandela yini imigomo yokukholwa ebekwe nguNkulunkulu kusukela waletha inkolo emhlabeni ngoMose awukwazi ezulwini ufika uthi ebandleni lami ibidliwa ingulube ngakho ke angingene ezulwini nengulube Levi 11 verse 7
ebandleni lami asiligcini isabatha ngakho angingene ezulwini ngokwenqobo yebandla lami Exodus 20 verse 8 kuya ku11 ebandleni lami sivumelekile ukubhula nokubhulelwa ngakho ke angingene ezulwini ngokwenqobo yebandla lami Levi 19 verse 31 no 20 verse 27 no Deuteronomy 18 verse 9 kuya ku14 ebandleni lami bavumelekile abantu abalalana benobulili obufanayo ngakho ke angingene ezulwini ngokwenqubo yebandla lami Levi 20 verse 13 ibandla lami belivuma ngiphuce ikhanda ngifaka amabhluke ngipende imilomo ngigcwalisa amathathu emzimbeni ngakho angingene ezulwini nazo zonke lezi zinto othe uNkulunkulu zisinengiso kuye ngoba ibandla lami liyazemukela Numeri 6 verse 5 Levi 19 verse 27 kuya 28 no 21 verse 5 Deuteronomy 14 verse 1 kuya 2 no 22 verse 5 Uthike lo muntu wasezulwini imigomo ebekelwe impilo yasezulwini ayinakushintshwa ngabantu basemhlabeni izulu alisoze lamukela izenzo owathi uNkulunkulu zisinengiso kuye ngoba nje abantu bekubukela phansi konke okwasezulwini uNkulunkulu uyawubhubhisa wonke umhlaba ashiye umuntu oyedwa omkhonza ngokweqiniso njengoba wenza nangesikhathi sikaNoah uyaqhubeka lo muntu wasezulwini uthi kunezigidigidi zabantu abalapha emhlabeni eningabazi futhi eningababoni nabo abanazi futhi abaniboni bezwa kuthiwa kunabantu abahleli nabo angikhulumi ngabantu basezulwini kodwa ngikhuluma ngabantu abanjengani abalapha emhlabeni kodwa eningababoni uNkulunkulu akadinge abantu abazomkhonza ngokweqiniso ngoba abaningi kakhulu abantu ezulwini abakhonza uNkulunkulu ukukhonza uNkulunkulu kusiza wena usikhethela wena ukuphila impilo yasezulwini noma ukuphila impilo yasesihogweni izulu alisoze laswela abantu abazokhonza uNkulunkulu ngokweqiniso ngoba nje nina enisemhlabeni senimhlubukile senibukela phansi yonke inqubo yasezulwini ezulwini akungenwa ngenqubo yebandla lakho kodwa kungena ngokulandela inqubo yokukholwa ebekelwe bonke abantu abathi bangabantwana bakaNkulunkulu emva kokufunda incwadi engiqale ngayifunda lo muntu wasezulwini wabe seyikhuluma kabanzi ngenkinga yokufa ithike ingilosi kuyo yonke into eniyenzayo ningakhohlwa uhambo lweni lokugcina anohlaleni nikela ngicela uNkulunkulu kuba anipha amandla okunqoba ithuna ngoba ayikho into engakunqobela ithuna ngaphandle komnikelo wakho okhipha umphefumulo usehlangene nenyama umuntu ofile akakwazi ukunikela akakwazi ukuthandaza akakwazi ukukhuluma nabasemhlabeni futhi akakwazi ukukhuluma noNkulunkulu onke amathuba anjalo asekini nisaphila ngokwenyama mbongeni uJehova nisenethuba lokwenza lokho kodwa uma kuthi uselapha emhlabeni uhlale unikelela uhambo lwakho ngosuku lokugcina umnikelo wakho yiwo oyokufuna ethuneni uNkulunkulu uyokhunjuzwa ngomnikelo wakho ukuyokufuna kuleso sigodi sosizi ithike ingilosi alikho ijele elifana nejele lokunqotshwa yithuna lamajele alapha emhlabeni ayinto engekho ngoba izihlobo zenu eziboshiwe ziyaqoka ziyadla ziyageza ziyakwazi ukusola impatho eziphethwe ngayo emajele nani niyaya emajele nozibona nisiphathele nokudla nisicelele nakuNkulunkulu ukuba asikhulule ekuboshweni kwazo nize ningafisi ukuboshwa nguNkulunkulu ningafisi futhi ukubona uNkulunkulu ejezisa isoni
ngoba nohlubuka nithi uNkulunkulu akekho uNkulunkulu uyafana noSathane ithike ingilosi kunejele elibhlungu kakhulu lapho yaye ufe kodwa umphefumulo wakho wenqatshelwe ukusuka esidunjini sakho ekufeni ufane nomuntu okuyikhoma ubone futhi uzwe yonke into eyenziwa emzimbeni wakho noma isidumbu sakho sihlinzwa uzwe bonke ubuhlungu bokuhlinzwa noma ungcwatshwa inhlabathi ifakwa phezulu kwesidumbu sakho uyezwa ukhale kakhulu ucela ungaqitshwa uzwa kodwa basemhlabeni bobe bengasakuzwa ukukhala kwakho bengasenandaba nawe sebekhalela beduduza abaphilayo bebafunela nokudla engasekho cabanga usizi wena osubhekene nalo ethuneni ethuneni uhlala wedwa ubheke phezulu ulila imini nobusuku ucindazelwe inhlabathi kodwa umphefumulo wakho wenqabe ukuhlukana nesidumbu sakho isidumbu sakho sibole uzwa izimpethu nezintuthwane zikudle uzwa kodwa umphefumulo wakho wenqatshelwe ukuhlukana nesidumbu sakho uthikele umuntu wasezulwini abantu abaningi uma kufika ukufa bayakhala babhaquze kakhulu kodwa begcine ngokuthula bese nithi nina usephumule ezinhlungwini ngoba nicabanga ukuthi ubezwa izinhlungu ezisenyameni kanti cha kuthule inyama umphefumulo usalokho upaquziswa ukubona lapho usuya khona esigodini sosisi kodwa basemhlabeni abasenendaba nawe ngaphandle uma ube nenhlanhla wakhunjulwa ngokunikelelwa zihlobo eziyaziyo indaba kaNkuluNkulu nasezolwini awaziwa ngoba empilweni yakho ubuzikhonza wena awuziyekanga ozithandayo ithike ingilosi lolu sizi nonke nisazodlula kulo yikho ke ngithi ukuba niyazi ukuthi nibhekene nani ekufeni ngabe niyaziyeka enisithandayo ngoba yonke lemishikashika yenu iyizeleze ubusisiwe lo ekufeni kwakhe umphefumulo oyokwehlukana nenyama uye kuNkulunkulu uhambo lwasethuneni alwazi lutho ngebandla lakho alwazi lutho ngomholi wakho ukufa akunasicebi akunampofana akunankosi akunanciko ekufeni wehlulelwa imisebenzi yakho yiyo eyokubuza ukuthi umkhonze kanjani uNkulunkulu usesemhlabeni ukwenzile inothe uNkulunkulu kwenze ukuyekile inothe uNkulunkulu kuyeke ulilalele yini izwi labaprofeti elithi umuntu nomuntu akadumise uJehova ngemisebenzi emihle bangaka bake basihluphe ngokuzibuza ukuthi Nkosi ekwahlukaneni kwenyama nomphefumulo ngokwedlulwa yini esigodini sosizi lokufa lapha abaningi bemisiwe belindele umhla wokuphela ukukhala nokugedla amazinyo uthikele umuntu wasezulwini impilo yasemhlabeni ilusuku olulodwa nje uma iqhathaniswa nezigidi zeminyaka enisazoyiphila senisemoyeni kodwa lempilo olusuku olulodwa nisebenzisa ukuhlubuka uNkulunkulu niyazakha niyasidumisa nikhonza nabanye uNkulunkulu uma ukhohlwa usizi lokufa uyisiwula ngoba ukhohlwa into ezofika kuwe uthanda noma ungathandi ngabe uNkulunkulu ufunani kithi ufuna simkhonze ngethemba nangeqiniso inkosi busise izwi layo abafuna imininingwane yalenkonzo bengangithinta ku 071 219 8223 lenkonzo iyatholakala ngesingisi ku Facebook othi Rev Mpanza NCG Ezulezula